jauh, lintas laut leweng gunung, sapi apel teringu cukup halau dan telepon. Kuring di pulau Jawa, manehna pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, ngobrol via SMS-an. Jelema paling ter, dunia beki maju. Najan urang pajang, bisa ngobrol tunggal waktu. Ya SMS-an atau telepon, kejadi pikiran, kajian pulsa, kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Sikat apa jeye apa tidetena, apa jaya apa tideteku, apa tiko apa tikuku, apa jeye sekali lagi. apa tidetena, apa jaya apa tideteku, apa tiko apa tikuku, apa jeye. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Kalau hatiku sedang rindu pada siapa ku mengadu. Kalau hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Sikat Apa jeye apa tidetena, apa tito apa tideteku, apa tito apa tikuku, apa jeye apa jeye apa tidetena, apa jaya apa tideteku, apa tito apa tikuku, apa jeye. es lilin cece kalapa muda dibantun mah iya didorong-dorong. Hati isin cece kusadayana, rumaos mah iya seueur kadiran. Apa tepat jeye apa tidetena, apa jaya apa tideteku, apa tito apa tikuku, apa jeye apa tidetena, apa jaya apa tideteku, apa tito apa tikuku, apa jeye. Mana nyeri teh, nyeri hati kita melakeun pamajikan terima. Aduh alaya dan ikutan. Anak berpajaya apa tidetena, apa jaya apa tideteku,